Biden rero ajya kuva mu biro yavuze ngo ndayihagaritse niko bimeze umunsi wa nyuma mvamo nayo ihagarara ariko iyo dosiye nyisize mu biganza bya Mr Trump. Inkuru ikomeje guca ibintu ya TikTok uburyo yamaze gufungwa muri Amerika. Turi ku cyumweru tariki 18 z'ukwezi kwa mbere 2024. Kuwa gatandatu tariki 17 ku mugoroba nibwo TikTok yahagaritswe gukora muri Amerika. Ubu ngubu urayifungura ugahita kugira ngo yemerewe cyangwa se ntigaragara ku butaka bwa Amerika. Abajene cyangwa se abakiri bato bari basanzwe bakoresha YouTube benshi bakoze ama video bigaragaje cyangwa se batishimira icyemezo cyafashwe na guverinoma yabo yo kuba yahagarika TikTok. Mu busanzwe TikTok yakoreshwaga n'abarenga miliyoni 170 bose muri leta zunze ubumwe za Amerika. Hari uwavuze ko yabaga ku muhanda homeless hanyuma aza kugira amahirwe yo gukoresha TikTok imugeza ku bantu miliyoni 5 zose, ikaba yaramufashije no kugura inzu yarameze neza. Siwe wenyine, hari abantu benshi cyane TikTok yaritunze, si muri Amerika gusa ndetse n'ahandi henshi ku isi. TikTok yari ifite akamaro abantu batari bakeya. Tariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka ushize 2024 Biden president wa Amerika yasinye asaba ko byakwigwa uburyo TikTok yahagarikwa gukorera ku butaka bwa Amerika, kuko iyi company ByteDance y'abashinwa itashakaga kuba yagurisha iyi TikTok ku banyamerika ngo bari bo bayifata bayikontrol. Tariki 7 z'ukwezi gukurikiyeho ByteDance nayo yasijya mu rukiko ijya kuburana ivuga ko kuba babwira ngo bahagarike urubuga rwabo muri Amerika ari ukunigana n'ijambo cyangwa se kubuza abantu ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo cyangwa se free speech. Hanyuma ariko icyo cyemezo cyaje guteshwa agaciro n'uru rukiko rwo muri Amerika rushinzwe ubujuri. Tariki 2 z'ukwa munani leta ya Amerika yongeye kurega ByteDance cyangwa se ba nyiri TikTok ibasaba ko bahagarika kubera ko ngo bafata amakuru y'abana datas bakayakoresha ibintu batazi byari byo, ndetse ngo uko n'ababyeyi bagerageje kubandikira batabasubiza cyangwa se batabakurikirana ngo babwire impamvu cyangwa se ibyo bakoresha amakuru y'abana babo, yewe no gufunga account ngo bakaba babagora. Ibyo ngibyo rero bikaba cyarahindutse ikirego cya kabiri cyongera ku cyo bari batanze cyuko bagomba kwigurisha, niba batayigurishije ikaba yahagarika. Tariki 3 z'ukwezi gushize kwa 12 rero ByteDance yahise isaba ko icyo cyemezo cyangwa se icyo kirego cyateshwa agaciro, ariko ibiro bikuru bishinzwe ubujurire muri leta ya Amerika bitesha agaciro ubwo bujurire bwabo. Nanone ubwo busabe bwabo baranga babigira ibyo busa. Tariki 27 rero z'ukwezi kwa 12 n'ubundi ku kwezi gushize Donald Trump we yase yandikira cyangwa se yase asaba urukiko rukuru kuba rwakwirengagiza ibi birego, bakaba batindije gatoya kuba bahagarika TikTok ku butaka bwa Amerika, ngo akabanza akaba ko hari igisubizo cyaboneka hagati y'ibihugu byombi ariko nibahagarike TikTok. Tariki 10 z'ukwezi kwa mbere hashize icyumweru nibwo urukiko rukuru rwari rwateranyije aba content creators bo muri Amerika bakoresha TikTok ndetse n'abavugizi bavugira TikTok mu by'amategeko, bashaka kumva ngo ubusobanuro bwabo ko bari kuvuga ko kuba bagiye guhagarika TikTok ngo ari ukubuza abantu kwisanzura cyangwa se kubuza abantu kuvuga free speech, kandi bafite abantu barenga miliyoni 170 zose muri Amerika zikoresha TikTok bagiye kubuza cyangwa se bagiye kunigana ijambo. Tariki 17 rero hashize iminsi 2 rero urwo rukiko rwose ruvuga ngo no, ntibishoboka, tugomba guhagarika TikTok kubera ko umutekano w'igihugu uri mu bibazo. Nyaboneka ntabwo dushobora kwemera ko TikTok ikomeza gukorera ku butaka bwa Amerika, igomba guhagarara. Tariki 19 uyu munsi ni wari umunsi wa nyuma wo kuba yahagaritswe, ariko nyine yahagaritswe tariki 18 ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu ubwo Biden yagomba gusohoka mu biro nawe agasiga nawe yo ajyanye na TikTok. Akaba yavuze ko asigiye dosiye umusimbura wiwe Mr Donald Trump rero nawe akaba yavuze ko ngo agiye gukurikirana iki kibazo, akaba yasubizaho TikTok iminsi 90, ndetse umuyobozi wa TikTok akaba yamushimiye Donald Trump uwo muhata afite cyangwa se kuba ashaka kuba yareka TikTok ikongera gakora ku butaka bwa Amerika. Rwose mu ijambo ryiza yakoze yamushimiye cyane, ndetse muri kubona ko n'ukuri message abantu bari muri Amerika bari kuguhereza ufunguye TikTok ko birimo ko bari kureba uburyo Donald Trump azafasha TikTok igagaruka ku murongo. TikTok rero ubu ngubu yamaze guhagarikwa kubera ko Amerika cyangwa se leta ya Amerika yagaragaje ko ifite impungenge z'uko TikTok ishobora kuba ifite ibintu byinshi, ifite amakuru ku banyamerika cyangwa se ku baturage ba Amerika ndetse n'umutekano w'igihugu, ko ikoreshwa yiba cyangwa se itwara amabanga ku mutekano wa Amerika. Ibyo ngibyo byatumye rero ifatirwa igihano cyo guhagarikwa ku butaka. Bari basabye ko bashaka umuntu w'umunyamerika cyangwa se bashaka umunyamerika ushobora kwifata akayigura akaba ari we uyikoresha, bizeye batazi ko amakuru y'abanyagihugu cyangwa se amakuru y'igihugu cyabo cya Amerika ari mu biganza by'ikindi gihugu.
bakaba bizeye ko yaba ari mu biganza by'umunyagihugu wa Amerika bafasha gukontorora mu yandi magambo birumvikana, ariko noneho byanze cyangwa se ba nyiri TikTok bavuze ngo reka ntawe tuyihereza, ni yacu, ntabwo tuzemera ko tuyitanga. Amakuru ariko aravuga ko Donald Trump yemeye ko najya mu biro ku munsi w'ejo tariki 20 aribwo azatangira gukora nka perezida wemewe n'amategeko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, azahita asubiza TikTok ku murongo mu gihe cy'iminsi 90 ngo kugira ngo bareke bashobora n'ubundi kubona umuntu ushobora kuyigura. Ese murabona bishoboka ko TikTok ishobora kugurwa n'umuntu? Bari bavuze ko ishobora kugurwa n'umuherwe Elon Musk, cyangwa se ikaba yagurwa n'umuherwe n'ubundi dusanzwe tuzi Mr Beast, abantu bakora content. Ari nayo mpamvu naje gukora kuri iyi video, kubera ko ni video ni ibintu byababaje abantu batari bake, nanjye ndimo kubera ko si TikTok gusa yahagaritswe, ahubwo bahagaritse na CapCut, ariko abanyafrika turacyafite amahirwe gusa bifite bishobora kutugiraho ingaruka bikomeje gutya. Nibyo ndizo kubasobanurira. ByteDance ni ikigo cy'abashinwa, iki kigo cyo gifite ama app menshi cyane, ntabwo yonyine gifite indi app ifite cyangwa se gifite cyakoze ikoreshwa n'aba YouTube content creators batandukanye. Ni app ikora ama video yitwa CapCut. Twese turayimenyereye, abantu mukoresha ama telefone benshi murayizi, ndetse na version yayo yo kuri computer nayo irahari. Iyi app nayo rero ikaba iri mu zahagaritswe. Kuba byahagaritswe muri Amerika birumvikana ko nta ngaruka biratugiraho twige nk'abantu batari muri Amerika bakorera hirya no hino, ariko nanone bikomeje gutya ni vuba hangaha TikTok idafite abakiriya bo muri Amerika, nikeza ko nabandi twese dushobora kubigenderamo. Ikindi kandi icyo tuzi nuko abantu benshi cyangwa se ibihugu byinshi bigendera mu kwaha kwa Amerika, harimo Buraya. Ngo inyungu za Amerika akenshi yivuze ko ifite ikibazo ku kintu, abandi nabo batabakurikira batitaye, bagomba kugendera mu kwaha kwa shebuja cyangwa se kwa sebuja Amerika. Ngo ni intambara itoroshye hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Benshi baravuga ko ari intambara y'ubukungu, ko TikTok yinjizaga amafaranga menshi, ariko njyewe bikurikirana hafi nzi ko atari amafaranga, ahubwo ari intambara ya technology. Ubushinwa bufite data nyinshi z'abantu batuye isi. Amerika nayo iragerageza, ariko mu by'ukuri ntabwo ifite data nyinshi ku bantu batuye isi, kubera ko ntago ibasha gukontorora biriya bigo bikomeye nka za Meta n'ibindi ngo bibahereza amadata yabo. Ariko mu Bushinwa, leta y'Ubushinwa yemerewe gufata data zose. Company yose ikora tech cyangwa se ikora technology ibarirwa hariya mu Bushinwa igomba gutanga ububasha bwa leta kwinjira muri data zabo igihe cyose bazibasabye. Iyo niryo nitegeko ryatowe, utabyemeye ntabwo wemerewe gukora ku Bushinwa. Nukuvuga ngo Ubushinwa bufite amakuru menshi ku banyamerika, ariko abanyamerika nta makuru menshi bafite ku Bushinwa. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Amerika ibona ko igomba gufata ingamba, kandi ko itabikoze isigara inyuma, cyangwa se bayisiga kurushaho. N'ubungubu Bashinwa n'ubundi bayanikiye. Amerika yakoze ibintu nyine byo kwitabara, ariko njyewe navuga ko ari nko gutera imigeri, ariko Ubushinwa mu by'ukuri bugeze kure muri technology. Nicyo navuga kugeza ubu ngubu. Nize ngaruka rero nkuko nabivuze bizatugiraho, nkuko nari nabibasobanuye, kuba aba content creators bamwe na bamwe bakoresha CapCut, kandi nayo ikaba ari ya ByteDance, bikaba bikomeje gutya nta gihindutse bakayifunga burundu, koko ntabwo twazongera gukoresha CapCut. Nayo bazagera bakayagarika ko n'ubundi natwe bazadukupira cyangwa se bazadukatira gukoresha TikTok. Niko bizagenda, ibyo ngibyo muzabibona. Trump rero mu kuba agiye kuba perezida wa Amerika, akaba yemereye ko agiye gusubiza TikTok ku murongo mu minsi 90, ariko kugira ngo barebe ko babona undi munyamerika uyifata. Ariko mu by'ukuri irahenze, sinzi ko azabona umuntu uyifata. Ariko nanone si nibyo gusa, ntago ntekereza ko abanyiri TikTok bashobora kwemera kurekura imari imeze kuriya ngo bayihereze undi muntu, kandi aribo yavunye cyangwa se aribo bayubatse. Hanyuma rero icyo navuga ubu ngubu nuko turi mu gahinda gakomeye, cyane abari ku mugabane wa Amerika. Ntago ndimo, ariko hari abariyo bakoreshaga TikTok. Mwihangane mutababona, inshuti n'abavandimwe mwari mubimenyereye kubona bari kubasusurutsa. Nta byabaye, nta bindi, nibyo ngibyo. Uri gufungura app bakubwira ko itari kuboneka, ariko uri kubisomoka tubona ko bavuga ko bashimira aho ngaho nyine muri iyo message bari kugureza kuvuga ko bashimira President Trump, bo yemeje ko azagira cyakora kugira ngo arebe ko TikTok yagaruka ku murongo. Kandi mwirahira ryiwe rizaba ku munsi w'ejo, ngira ngo mwirahira ryiwe umuyobozi wa TikTok nawe akazaba hari, cyangwa se akazaba ahibereye mu kuba yakurikirana izo ndahiro, cyane ko ari mu batumirwa. Biden rero ajya kuva mu biro yavuze ngo ndayihagaritse, niko bimeze. Umunsi wa nyuma mvamo nayo ihagarara, ariko iyo dosiye nyisize mu biganza bya Mr Trump. Nuko ngo rero yabisigiye Trump
Perezida wa Amerika mushya afite ubushobozi bwinshi cyane, nkuko mubizi abaperezida bo muri Amerika bafite ubushobozi bwinshi cyane bwo kuba yahagarika, bwo kuba yagurisha api ari yose mu gihugu ciwe cyangwa se ku butaka bwiwe. Nuvuga ngo niwe dosiye bayihaye mu biganza, ariko nk'umucuruzi turamwizeye baraza gukora deal. Ndabizi Trump n'umucuruzi wa vrai azakora deal n'Ubushinwa, nadashiramo guhangana cyane kuko intambara yabo ntago yoroshye, ntago intambara yo cyo kurwanira kuyobora isi mu bukungu, ariko twizeye ko Trump ashobora kugira icyo akora akaba yatugarurira TikTok ku murongo, abantu bakongera bagasusuruka abayikoresha. Ntago ndi mu bantu bayikoresha cyane, ariko nzi ko hari abantu benshi itunze ihereza umugati, ndetse hari n'abantu benshi yatwariraga umwanya yashimishaga mu yandi magambo, biteguye kuyibona igaruka ku murongo, biteguye kubona aba content creators b'abanyamerika. Ayo niyo makuru akomeye nari mbafitiye kuri uyu munsi ajyanye na TikTok. Navuga ko mushobora gukomeza gukurikira cyangwa se tukomeza gukurikirana tukazareba uko bigenda bihinduka, hanyuma tukomeza tuba updatinga ahanga, kuko nicyo dushinzwe no kubarebera bya technology aho bigeze, twa amakuru no kubabwira uburyo mubikoreshamo no kubabwira uburyo mwirinda kubikoresha nabi kugira ngo tubagiraho ingaruka. Mwakoze, nitwa Nakana Bye.